I pozdrav svima ljudi, s vama je Šomi, ljudi dobrodošli u novi klip. Danas ću vam pokazati kako da napravite besplatan TeamSpeak 3 server. Znači nije vam ono da morate da imate hamač i to da bi vam se neko povezao. Znači postoji hosting koji vam daje besplatno da napravite. Tako da, ajde odmah krenemo. Link ovog sajta ćete imati u deskripciji. Sad, ukoliko imate adblock kao u mom slučaju, ili ga ugasite ili imate tamo opciju da prekinete, da ga ugasite na ovoj stranici, tačnije da ne bude aktiviran kada ste na ovoj stranici, tako da neće vam stranica dozvoliti, ukoliko vam je uključen, da budete na njoj. Inače, kao što vidite, odmah je sve jasno čim uđete na link. Imate ovdje create my server free i ovdje pišete znači server name. Evo, ja ću sad nešto nakon tutorial, eto tako. I ovdje imate koliko ćete slotova na server da imate, znači to vam je sasvim nebitno, ali imate do 100 slota, od 10 znači do 100. Evo, ja ću ostavim 100 i ovo sad štiklirate I am not a robot. Možda će mi izaći onako kapče kao nešto da, kao zove da onako da izaberete nešto sa slike, ali uglavnom nebitno. I imate ovo dugme create my server free, stisnete tu, sačekate nekoliko sekundi. Kao što vidite, znači dobili smo, sad ovaj panel ne znam da li mi još radi, ali ajde čistit ćemo onako da, samo malo, ajde otvorit ćemo. Aha, evo, pre nije radio, sad možda su popravili, da, izgleda da jesu, ali ovdje ne znam šta toliko da vam objašnjavam, to ću da ostavim na vama da istražite, znači istražite vi ukoliko vas zanima, ali sad je ovo bitno. Znači evo imate ovaj IP, evo samo dođem ja na TeamSpeak, evo connect, stavite IP, stavite ovdje nickname i idete connect. Ok, idete continue i ovdje imate privilege key, to vam je ovo, znači ovaj token, to kopirajte samo malo, evo ga, i to unesite. Aha, fuck. Tako, evo ga. Čekaj, gdje je sad? Evo ga. Evo ga, uzeli smo znači ovog server admina. Tako da eto vidite, to je server, možete, sad ne znam kako beše, se prave sobe. Evo vidite, create channel, ne znam, ja sad. Evo, treba neko ime, samo malo, sad ćemo nešto tu bezveze, sad im treba šifra, ali eto, možete da napravite drugi kanal, tako da vidite sve radi. Sad imate na ovaj sajt još nešto dodatno, to je ovaj server widget i skins download, i sad ću to da vam pokažem, znači šta vam je to, samo malo. Znači šta vam je ovo, vidite sami, to vam je da imate ovo kao sliku ovdje, umjesto ovoga. Tako da i to možete da postavite, imate tu da ukucate taj, znači ovdje stavite vaš IP, ovdje stavite port i onda ovdje unesete link. Mislim ono, neki već znaju. Tako da, to je to, a ovdje za ove skinove, to mi je kako će da vam izgleda TeamSpeak server, evo vidite, imate tu neke primjere. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog tutoriala. Ukoliko sam vam pomogao, obavezno ostavite subscribe, lajkujte klip, podelite sa drugarima i ostavite neki komentar da li vam radi to. Ukoliko imate nekih problema, opet javite se u komentarima, ja ću se potruditi da vam to rešim. Tako da do sljedećeg viđenja, imate veliki pozdrav.